Zlatiborska škola. Razbraćeni, grešni besmo, jesmo, Savo sveti. I sada smo ovde gde smo, raspeti na znaku Hrista, ali blista još neumorni, zorni lik tvoj, čudotvorni. Sad čudo stvori i otvori nepojavno, otključaj nam zlatne dveri, izmiri i osokoli, osrci nas i prodobri, omelemi sa visine, saberi u svojoj veri i pomozi, molimo te, ko što Bozi dobri čine. Neposlušni, grešni besmo, jesmo, Savo sveti. Mislili smo da se tako leti brže, leti više. Želeli smo, mnogo hteli, sad isceli, oveseli i umnoži lekoviti, dobro dani, o duši i o pameti, Oče sveti. Naša crkva danas slava, sjećani smo mi, naši grudi prepune su, sreće, radosti, dobrodošli, dobrodošli, oni nam se vlad, cijela crkva i sva deca, pozdravljamo vas, Sveti Sava, naša slava, srpskoj djeci radost dao. Sveti Savo, ti pomozi da narod živi u slozi. Mi smo đaci pravoslavni, slavit ćemo našu slavu Svetoga Savu. Dame i gospodo, ili bolje da kažem braćo i sestre. Pošto su mi napisali neki govor, ja sam odlučio da ga ne čitam. Ja želim da vam najiskrenije kažem i da vas pozdravim u ime Vlade Republike Srbije, da čestitam veliki dan i slavu i državni praznik Svetoga Savu, veliko ime koje nije samo tradicija i istorija Srba i Srbije, nego kako kažu mnogi, on se nalazi u korenima svih slovenskih naroda. Čak i katolički pisci govore o tome da je Sveti Sava slava svih slovenskih naroda. I u Bugarskoj vi znate da postoji kult Svetog Save i meni je veliko zadovoljstvo da kažem da i u Republici Srbiji i među srpskim narodom Sveti Sava se, kao što znate, proslavlja kao školska slava i u skladu sa tim želim i ovde da poželim da ima puno dece, da ih ima sve više koji će moći svake godine da slave Svetoga Savu. Gospodine potpredsjedniče Vlade Republike Srbije, Vaše ekscelencije, državni sekretari, pomoćnici direktora Republičkog MUP-a Srbije, gospodine Rakitiću, gospodine Rašumoviću, draga braćo i sestre, proslaveći praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prvog posvetitelja srpskog, velika mi je čast da mogu da vam prenesem pozdrave predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Da vidimo gdje